Mu gihe ku isi abenshi bugarijwe n'ubukene cyane cyane abatuye munsi y'ubutayu bwa Sahara muri Afurika, usanga ubukungu bw'isi bwinshi bufitwe n'abo mu bihugu byateye imbere cyane cyane byo mu Burayi na Amerika muri rusange, aho usanga amafaranga batunze rimwe na rimwe hari ibihugu bitanayafite mu bigega byayo ubwabo. Uyu munsi nabateguriye urutonde rw'abakire ba mbere 10 ku isi muri uyu mwaka wa 2024. Ni urutonde nkesha Forbes Magazine rwashyizwe hanze muri uku kwezi kwa 12. Murakaza neza mu isi y'ubukungu, murakaza neza mu isi y'abagwizatunga. Iyo bateguriye iki cyegeranyo, ndi Victor Venker. Ikaze. Ku ikubitiro reka duhere ku mwanya wa 10. Kuri uyu mwanya wa 10 turasanga umuherwe Jensen Huang. Huang Jae-ho-sam ni umugabo w'imyaka 31 kuko yavutse muri Gashyantare tariki ya 17 1963. Akaba yaravukiye Taipei muri Taiwan. Si umunya-Taiwan gusa ahubwo afite n'ubwenegihugu bwa Amerika. Huang ni umushabitsi, umwenjeneri mu by'amashanyarazi ndetse ashora imari ye cyane mu byo kwita ku bantu n'ibidukikije muri rusange. Bizwi cyane kuba ari we washinze kampani ikomeye yitwa Nvidia. Ni kompanyi rutura ikora ikanagenzura izitwa graphic processing units, ubwenge karemano, ibikoresho bya electronic ndetse na za software zitandukanye. Muri uku kwezi nibwo Forbes yashyize Huang ku rutonde rw'abaherwe 10, akaba ayoboye urutonde ku mwanya wa 10. Wakwibaza ngo atunze angahe? Uyu mugabo atunze akayabo ka miliyari 121.9 by'amadolari. Ku mwanya wa 9 turahasanga Steve Ballmer. Steve Anthony Ballmer, uyu mugabo yabonye izuba tariki 24 Werurwe 1956. Yavukiye muri leta ya Michigan ho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu munsi afite imyaka 38. Steve ni umushabitsi, umushoramari. Uyazwi cyane kuba yarabaye CEO wa Microsoft kuva mu 2000 kugera 2014. Ballmer niwe kandi nyere equipe ya basketball izwi cyane ya Los Angeles Clippers ikina muri NBA. 1980 Bill Gates yahaye Steve akazi muri company ya Microsoft, yaramuteye guhitarika ishuri aho yiga muri Stanford University muri MBA program. Muri uyu mwaka urubuga rwa Bloomberg na Forbes byamushyize ku mwanya wa 9 aho atunze agera kuri miliyari z'amadolari 127.4. Ku mwanya wa 8 turasanga Warren Edward Buffett. Uyu ni umukambwe w'imyaka igera kuri 94 kuko yavutse tariki ya 30 z'ukwa 8 1930, avukira muri Nebraska muri leta zunze ubumwe za Amerika. Warren ni umushabitsi, umushoramari, ikindi akunda gushora imari mu kubungabunga ibinyabuzima ndetse n'ikirere muri rusange. Uyu munsi Warren Buffett ni CEO wa Berkshire Hathaway Company. Uyu mugabo ishoramari ryaramuhiriye, ari nayo mpamvu aza ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'abaherwe bayoboye kurusha abandi kuri iyi si ya rurema. Atunze akayabo ka miliyari 141.9 by'amadolari y'Amerika. Mwanya wa 7 turasanga Sergey Brin. Sergey Mikhailovich Brin wavutse tariki 21 z'ukwa 8 1973. Ni umunyamerika w'umushakashatsi mu bijyanye na mudasobwa ndetse n'ishoramari. Azwi cyane mu kuba yarafatanije na Larry Page mu gushinga urubuga rwa Google. Sergey Brin yagiye abona imyanya y'akazi itandukanye muri kampani yitwa Alphabet Inc. yifatwa nk'aho ari yabyaye Google. Sergey yagize nanone uruhare mu ishingwa rya PageRank na Berkshire Global Management. Afite akayabo ka miliyari 152.9 by'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 6 turasanga Larry Page. Lawrence Edward Page wavutse tariki 26 z'ukwa 3 1973. Uyu ni umunyamerika w'umushabitsi n'umwenjeneri wa za mudasobwa, akaba azwi cyane nk'uwatangije Google afatanije na Sergey Brin twabonye ku mwanya wa 7.
yabaye CEO wa Google kuva mu 1997 kugeza mu 2001. yanabaye kampani yitwa Alphabet Inc. yanabyaye Google. Larry Page yakuye kuri uwo mwanya ku itariki ya 10 z'ukwa 12 2019, aho yasigaye ari umunyamuryango n'umunyamigabane muri iyo kampani. Nkuko tubikesha urubuga rwa Forbes, uyu atunze akayabo ka miliyari 163.2 z'amadolari y'Amerika. Mwanya wa gatanu turasanga Bernard Arnault ndetse n'umuryango we. Bernard Jean Etienne Arnault ni umugabo wavukiye mu mujyi wo mu Bufaransa mu majyaruguru witwa Roubaix mu 1949. Agisoza amasomo mu ishuri rya Polytechnique de Paris, yagiye gufatanya na se muri kampani y'ubwubatsi. Gusa bidatinze yaje gukangurira se yuko bava mu by'ubwubatsi ahubwo gashora imari yabo mu mitungo itimukanwa. Imitungo y'amafaranga ye akenshi abikura mu kigo yashinze cyitwa LVMH, Louis Vuitton Hennessy. Iyi ni kampani rutura ifite icyicaro Paris, igakora ibintu bitandukanye harimo gucuruza imideri, ibintu by'ubwiza n'ibindi. LVMH ifite product nyinshi zigarura isoko harimo nka Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Dom Perignon, Fenty Beauty by Rihanna n'izindi zitandukanye. LVMH ni imwe muri kampani imwe ikora ibintu bitandukanye icyarimwe harimo za wine and spirit, imideri, ibikoresho bikoze mu mpu, amasaha, imikufi na za product z'ubwiza. Nkuko tubikesha urubuga rwa Forbes, Bernard atunze akayabo k'amadolari miliyari 167.9 by'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa kane turasanga umukire Mark Zuckerberg. Amazina ni Mark Zuckerberg, wavutse tariki ya 14 z'ukwa 5 1984. Uyu niwe nyiri izi mbuga dukunda gukoresha nka Facebook, WhatsApp n'izindi. Afite kandi kompani yitwa Meta ifite platforms zitandukanye. Ari mu bahirwe batoya ko kugeza uyu munsi afite imyaka 40. Igihe yigaga muri kaminuza Harvard, nibwo na bagenzi be babanaga mu cyumba kimwe aribo Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz ndetse na Chris Hag bavumbuye urubuga rwa Facebook, aho batangiye boherezanya ubutumwa mu byumba babaga barimo bakoresheje nyine iyi Facebook. Bakomeje gufatanya urubuga kugeza mu mwaka wa 2012, aho Mark ubwe yigaruriye imigabane yose ya Facebook. Uyu mugabo afite amateka atangaje mu ikoranabuhanga. Mwumve ngo afite imyaka 11 yakoze program, aho iyi program yayifashije mu gutumanaho na se mu gihe yabaga ari ku kazi. Mbibutse ko papa we yari umuganga w'amenyo, dentist. Akaga program Zuckerberg yakise Zucknet. Si ibyo gusa kuko akiri mu mashuri yisumbuye yakoze indi software yifashishwa mu gukina imiziki ariyo yise Synapse Media Player. Forbes Magazine ivuga ko atunze akayabo ka miliyari 207.4 by'amadolari y'Amerika. Reka dukomeza na top 10 yacu uyu munsi. Reka tugaruke ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu hari Larry Ellison, bamwita Lawrence Joseph Ellison, umushoramari w'umunyamerika wavutse ku itariki ya 17 z'ukwa 8 1944. Uyu munsi afite imyaka 80. Umwe mu bashinze kampani yitwa Oracle Corporation, akaba yarabaye n'umuyobozi wayo CEO kuva mu 1977 kugeza ejo bundi muri 2014. Ikigo cya Oracle, Larry akibereye CTO uyu munsi, Chief Technology Officer, akaba anakibereye Executive Chairman. Itariki ya 13 z'ukwa 11 2024, urubuga rwa Forbes rwamushyize ku mwanya wa gatatu, aho afite ubutaka bunini cyane mu birwa bya Hawaii, aho afite 98 byose by'ikirwa cyitwa Lanai. Atunze angana na miliyari 213.5. Mwanya wa kabiri turasanga Jeff Bezos. Uyu ni umugabo w'imyaka 60 utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashinze aba n'umuyobozi wa Amazon.
Iki ni ikigo rurangiranwa mu by'ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga. Amazina ye yose ni Jeffrey Preston Bezos. Yavutse ku itariki ya 12 Mutarama 1964. Yashinze ibigo bitandukanye harimo nka Blue Origin Enterprise. Iki ni ikigo cy'ikoranabuhanga mu by'isanzure n'ubumenyi bw'ikirere. Ikigo gifite icyicaro mu mujyi wa Kent ho muri leta ya Washington DC. Yohereje icyogajuru cyiswe New Shepard Vehicle cyabashije no kugaruka ku isi kigeze ku ntego yacyo nta kindi kibazo gihuye nacyo. Ikigo kandi gihurana bya hafi n'ikigo cya NASA muri gahunda zayo zitandukanye mu by'isanzure zirimo nka Artemis Program, Blue Ring Spacecraft Platform na Orbital Reef Space Station. Iyi Blue Origin ifite kandi kanakora za moteri zifashishwa mu bindi binyabiziga. Saho gusa Bezos akura ubutunzi, ahubwo munibuke ko yaguze ikinyamakuru cyitwa Washington Post ku madolari $250,000. Afite arenga miliyari $238 n'ibice bitandatu by'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa mbere turasanga Elon Musk. Uyu niwe muherwe uyoboye abandi ku isi muri uyu mwaka. Ni urutonde bizanagorana ko azaruvaho vuba cyane kuko muri iyi minsi ari gukorana bya hafi na perezida watuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Yanamuhaye umwanya mu butegetsi muri Amerika. Amazina ye yose ni Elon Rev Musk. Afite imyaka 53 kuko yavutse ku itariki ya 28 z'ukwa gatandatu 1971. Uyu ni umushoramari washoye yatubutse muri kampani ya SpaceX yikora ibikoresho by'ikoranabuhanga mu by'isanzure. Si ibyo gusa kuko anafite imigabane myinshi muri kampani ya Tesla ikora amamodoka. Musk yigaruriye imbuga nkoranyambaga zitandukanye nka X Corp, ikaba ibarizwamo n'urubuga rwahoze ari Twitter, iyi uyu munsi yitwa X. Afite n'izindi kampani nka Boring Company, XAI, Neuralink ndetse na OpenAI. Mbibutse ko uyu Elon Musk afite n'inkomoko muri Afrika, akaba yaravukiye muri Pretoria mu ntara ya Transvaal. Uyu munsi afite ubwene gihugu butatu aribwo South Africa, Canada n'ubwo yabonye bwa Amerika muri 2002. Atunze asaga miliyari $436 n'ibice bitatu by'amadolari y'Amerika. Ese birashoboka ko natwe muri Afrika twazagira abakire bashobora kuzajya kuri urutonde? Ubwo ndavuga nko mu myaka 20 iri imbere. Reka tubitega amaso. Jya muri comment umbwire uko byakiriye, ikindi kandi subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Ibyacu nakagaruka. Ciao ciao.